Assalamu alaikum atçıyıcılar, жылқы күйөрмандары, сайыпкерлер, катталуучулар, көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн Жалал-Абад базар коргон Жон айылынан мындай жерде кашка курч мүнөзү зор сатууга чыгып атгандар. Азыр эсинен жакшы кылып маалыматын алып беребиз. Маалымат алганча сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай кабактуу, мындай каш кабактуу дегендей корректовать деген таныштарга видеону бөлүшүп кетебиз туугандар. Ака, экөөбүз маалыматын айтып берели. Ооба, келгенде сол жакшы кетесиң. Келдик, рахмат. Кечеги ат моюнча баштайлычы ака теманы. Чыкты кетти деп калдыңыз экен, рахмат деп чалып калдыңыз аркасынан эле. Biraz satıldı. Çağırmıyor. 5 yıldız. 5 yıldız. Bunun malumatı yaşı canası. Aha. Putuğolu, desolu zor bu. Cevçi zor. Cevçi zor. Onun boyu 60 kadar alıyor. Boyu 1.60 tartı oluyor. 60'a жетпесе 59-60'da. Жетелеп караганга жаш бала минет десе кандай? Токуп окуганда немесин жарып койдук деди, дарбызын, а? Мына кирип чыгышы жакшы деди. Быйыл ошо бир дос. Ушулай сатып атыңыз ака. Достан алдым. Достан алдым. Тол таза, а? Тол таптыда, тол таптыда. Келе жайында. Көкүрөк баш. Тол жакшы, а? Тол таптыда бир бешекче. Ол тол таптаза экен. Бул алиги карап, арбайстан карап минген. Бола экен да, жакшы бала. Семиз бул. Semiz kişine suut boğan okşaydı anda aка? Kişine suut koydu, bırak. Dağıyan suut çıkıyor. Dağı bir 20 gün jakşı suut koysa den aка? Bakala. Apçayın eken o. Yolları jakşı ama. Kişine bir zollap koyunca aка? Cihanı var ya. Yolları jakşı ama. Bakılan bir adam olsa zor atılır. Kalk koyunca da abi. Cihanın yani. Kuşlar ne mi alacak falan? İyi fena oldu. Kuşlar Bu. Keçiler jakşı eken. Gülüşü jakşı eken. Balam çok olur. Cihanından ha. Boldu. Jakşı. Jakşı atılan degenler alsa büyüyor, görmesin. Jakşı kıl tarbiyeli olsa denge? Barış girişi zor dedi. Aha. Maligin çavul degemiş, balas çav oynap жүрген eкен da. Aka, bağısı kança olur dem? Bunun bağısı 260 bin. Az kam var. Bağısı 260 bin sam. Bunlar üçlü attık ama kuyruklu gördün mü? Aha. Uzun dedi. Üstüde üçlü attık. Jakşı karmasa attın köp demesini o kuyruğuna bilip koyalım ama kuyruk yaman uzun da kara uzun. Yem kuda kalsa jakşı kıl tarbiyalap alsa zor atlı olar. Taza. Bunday linya pinyası boyunca kavarыңыз жоқ па aka? Аттың өзін жактырып эле алдыңыз, Алган экен, жакшы. Жакшы Кудайга шүгүр, жаман эмес. Аткылам деген адам алса күйбөйдү. Болду. Жаңасы жашы быйыл. Жазга 2 асы болот. Мына бою деле мындай чамала чалдым 60ка мен өлчөдүм, бирок 60 бар да. 60 чамалап атасыз. Билбейм ака, менин да чамам точно келбей калат. Ушундай болуп калса керек. 60ка жетпесе 58, 59, 60ка бар кала билбейм. Точносын айтыш кыйын болуп калды. Mayli, эгер 58 мен 60-тын ортосу ооба. Болду. Жакшы. Денсаулыгы жакшы. Базарыңызды берсин, жакшы сатып алың ака. Биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, барган жерине бир берекелүү, жакшы атадан болуп барсын жана. Окей. Кашкайам жайында экен өзү. Жерде Кашка жанар, красавчик.